What God does to us amazes us. I don't know how we can speak that. But in very extended words, you can say praise be to the name of the Lord. Therefore, let's read the word of God, and we gotta share that. I read in the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 9. Matthew 6, 9. kandi abajura n'abacukura bakabwiba ahubwo mubikire ubutunzi bwanyu mwijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura tukabucukure ngo babwibe uko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Amen. We thank God for this very good opportunity to share. We talk the word to offer to God. To give the offering unto God. The offering is something very huge. In the things that God was displeased on back home, in some of the things that God sent many prophets to speak back home, they were all going to tell people that God was displeased because they steal. People, they stole God the tithe. God was very displeased with that. God sent different messengers to go and warn our people to stop stealing, to offer unto God. It is the activity of the redeemed ones, and who know that what they are belonging, they share with God. There are sometimes we speak differently than we are in our hearts. And we sing songs because we practice them. Or we sing it because we heard it being sang. There's 105 songs in the book of hymns. So I saw a great lover. And on the second verse says, I've seen a great lover
yarankunze ampa ubugingo. He loved me and gave me life. Nawe ngo yaranyihaye. And he gave me to himself. None ngo ibintu mfite byose. Therefore all that I have, ntabwo ngo nkibigumbira. I don't withhold them anymore. Ibyo ndunze. So what I heard, nanje ubwanje, and even I myself, turaba uwo mucunguzi. we belong to the Redeemer. Sinzi niba iyo ndirimbo yo turirimbe imbere y'Imana n'umwuka. I don't know when we sing that song before God and the Spirit. Niba bizabigera ku Mana koko. I don't know if it reaches to God really. Cyangwa niba ari byo kuririmba ngo baje bumve gusa ko twaririmbye. Or if it's something we just sing so that people will hear that. Ese koko twebwe. Is it really true we? Ibyacu byose. Everything that we own. Turaba uwo mucunguzi. Do we belong to the Redeemer? Umugabo witwa Jacques Finley. There's a man called Jacques Finley. Umugabo ubuzima bwe bwantangaje cyane. He's a sad man that his life amazed me. Ubuzima bwanshenjaguye. It's a life that broke my heart. Ubuzima ntabona uko sigura. I don't know how I can interpret his life. Umugabo ufite imyaka 89. Was a man with 89 years. Washatse ubutunzi nk'abandi bose. He looked after wealth like everybody else. Ageza miliyari 8 n'amagana hejuru y'amadolari. And he was having more than 8 million of dollars. Ariko ngo umugambi we n'icyifuzo cye. But his target and purpose and wishes, icyo ngo yamananiraga mu buzima, the thing he was wrestling after in his life, ngo yumvaga ngo akwiriye gufata kigira n'idolari na rimwe bibarizwa kuri. he felt that he can die without even owning $1 in his account. ngo yumvaga ashaka ko ubutunzi bwe, He felt like his riches, ngo azobusiga mu maboko y'abakene bagahimbaza Imana gihari. he will give it to the poor and they will worship God while he's still alive. wari aho yatangaga miliyoni 500 umunsi umwe. There's a place where he could give 500 million. bakiyama bamubonye ko batagira uwo babwira ko hari icyo yakoze. And he will tell people not to say that he did something. muri uku kwezi k'umwaka w'Icyenda ushize, In the last month, yo munsi ngo yesheje imihigo arangiza umurimo yari yaremereye Imana. that's when he finished completely the work he ought before yo munsi God. asezerera urufaranga rwa nyuma mu mufuka we. That's when he gave the last money in wari his yatanga pocket. yose ayihereza abakene uko bakabaye. And he gave it to the all poor that they were. aravuga ngo ashimiye Imana And he said, I thank the Lord ngo ko abaye agihari, that I'm still alive bakabona abantu bahimbaza Imana bitewe n'ibyo yabakoreye. and see people praising God. warangije imirimo yiwe asigaye ategereje gusanga Imana. Therefore he finished his work and he's waiting to join the Lord. Imiliyaridi 8 y'amadolari. 8 billions of dollars ni miliyoni amagana. and more and thousands of millions. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa The Bible speaks in the book of Acts. ngo ni byiza gutanga kuruta guhabwa. It's good to give than to receive. ngo ni byiza gutanga kuruta guhabwa. It's good to give than to receive. ukunda guhabwa, We love receiving. ntabwo guhabwa bizibukwa imbere y'Imana. Receiving will never be remembered before God. ubwo wahabwa amasatanu, Although you can be given 5 houses, nta na kimwe kizibukwa imbere y'Imana. nothing will be remembered before God. Bibiliya iravuga muri Matayo, The Bible speaks in the book of Matthew. bazarobanura intama n'ihene, He will separate God and sheep. bazabwira abari iburyo bwe And he will tell those on his right ngo hand, nimwinjire muraga umunezero w'abatunganirijwe. come and join the joy that will prepare for uhereye you ku kuremwa kw'isi. from the creation of the world. nari nambaye ubusa muranambika, I was naked and you clothed me. nari nshonje I muramfungurira. was hungry and you fed me. wanasifiwe Praise God. wanasifiwe. Praise God. niba hari abakozi b'Imana, If there are servants of God, niba hari abo bita abakozi if there b'Imana, are people called servants of niba God, hari abo Bibiliya yita abakozi if b'Imana, there are people the Bible calls them the ni abantu servants of God, bafunguriye abashonje. there are people who fed the hungry. wanasifiwe. Praise God. ese turi kumwe nawe. Are we together? umuzungu wigeze kuza ahantu, A certain white man visited the araduka certain place arabwiriza, turaganira gahoro, and he stopped and aratangira arabwiriza he preached.
wanyuze amaso mu bantu and he looked in the people, babona inyenyeri isa niyo mu turuturu irabagirana ku bitugu by'umusaza umwe hari and he saw a certain star like of dawn shining on the second old man. And he preached again, babona inyenyeri irabagirana ku bitugu by'umusaza and he saw that star shining on the kwihangana and he preached. wahamagara wa musaza aramubaza ngo sikora iki And he called that old man and said, what do you do? And he said, I do nothing. nikukora muri urusengero What do you do in this church? aramubwira ngo ntakintu He uzakora said, I do absolutely nothing. aramubwira ngo yambwira He said, hari ikintu please imana ifishe tell me there's something the Lord is telling me. aramubwira ngo ikintu uzakora He said, the only thing I do, uza mpungura umukungugu gusa ku ntebe I only wipe the dust on the uzana church. agatambaro mu gitondo ngahanagura intebe I came with the handkerchief usanga and aramubwira ngo wipe cyasi gitoya away. cyane The white man ngo said, cyarazamutse "That's not so." kibikingi imbere y'amaso y'imana It grew to be a pillar in the eyes ngo of God. kirahagaze ntikizibagirana It is stood and will never be imana forgotten. yampishuriye inyenyeri irabagirana ku buzima God bwawe is showing me the star on your shoulders. Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Oh, Bwana asifiwe sana praise God. Church of Christ. kuramya imana To praise it, to worship ko God, kuririmba it's not singing. si igikumwe It's not this singer nuru or this one or the n'akantu other one. kanaga na hano It's not the last one kabaho here. ntacyo kaza gakora The small one. ni ukuvuga ngo kuririmba ni bito cyane mu kuramya imana Singing is small in worshiping kuramya God. imana To worship God, ubugingo bwahindutse bugafana na kirisito it's a changed life that died with God. bwarangiza guhamwa ngo kirisito azuke And when it's buried, Christ will ubugingo rise. bwahinduka igitambo kizima cyera gishimwa The n'imana life become a sacrifice akaba holy ariko and kwikorera acceptable gukwira to imbere God, y'amaso y'imana which is acceptable before the eyes of God. wanasifiwe Amen. wanasifiwe niba hari ibintu bikora imana ku mutima If there are things that touches the heart of God, umurimo w'imana wa mbere muri iyi si the first work of God in this world ukwizera umwana wawe is believing His dear Son, ukwizera umwana w'imana believing the Son of God, ukwizera umwana w'imana is believing the Son of God, kwizera umwana w'imana believing the Son of God ufata ubugingo bwawe is taking your life ugakuramo wewe and you remove yourself ugakuramo iwanyu and you remove your home ugakuramo inyungu and zawe you remove your interest ugahagarara na pawulo and you stand with Apostle ukavuga ngo ndi Paul umuyuda w'abayuda and you say, I'm the Jews in ndi the Jews, umufarisayo I'm the w'abafarisayo Pharisees in Pharisees, nakebwe ku munsi wa munani I was circumcised on the 8th day. wanasifiwe Amen. ngo kubw'amategeko And because of the law, ni inyangamugayo I am a righteous. ariko ngo kubw'ubutunzi butagira And akagero because of the incomparable ariko kumenya yesu of mwana w'imana knowing Jesus, the Son of ibyo God, byose all of that, ngo natekereje ko ari nk'amase I thought them to be like ngo singira God. icy'agaciro gihambaye And I have something more aravuga precious. rero ngo ndamarana And say, I'm wrestling. ndamarana I'm wrestling ngo singira icyo kristo to yafashe get what Christ has done for me. wanasifiwe wanasifiwe uyu munsi Today, kimwe n'indi nabaganira ubutumwa ndi mu mutima imbere y'imana yampamagara I will tell you the gospel in my nabaganira heart. ubutumwa n'abantu I will tell you what apana I numvise kuri televiziyo not what I heard on television, apana ubutumwa numva n'undi muvuga butumwa not what I heard from another ndababwira evangelist. ubutumwa n'abaye mu mutima The evangelism that I live in my heart. pawulo aravuga Apostle Paul pawulo said, aravuga Apostle Paul said, ibyari indamu yanjye what was my benefits, nabihinduye uruhombo I made them to be nothing. ubutunzi butagira akagero Because of the incomparable wealth, ariko kumenya yesu mwana which is to know Jesus Christ, the Son of God. wanasifiwe Amen. umurimo w'imana wa kabiri The second work of God ni ugutanga ituro is to give the offering. wanasifiwe Praise God. yesu yagiye mu materaniro Jesus went in a abantu service. bararirimba People sang ngo bageze igihe cyo gutura when they were about to offer, abatunzi barabatuka and then the rich people came. barabomora bararunda ibirungo They gave money, a lot of money, waguruka umupfakazi and hariya a certain widow stood. arisopa arakunguta She tried to find money. bazana isengezi ibiri yari afite Kept the zonyine sense that she was having. wanasifiwe ngo zirambika And she took them. yesu ananirwa kwihangana And Jesus didn't hold ngo peace. yazamuka agata igitaramo And he stood and stopped. arababwira ngo icyo uyu mugore He akoze said, what the woman just wese si icyubahiro aravuga ngo
abadayimoni barindwi. The Bible says 7 demons were in Mariya yari indaya rurangira. Prostitute. Indaya bita reglementaire. She was a Apana zo kwishushanya. Not the one. Ngwere yavuye ku itopa ruwahinduka mayibobo. She made herself. Ahinduka mayibobo. I mean somebody. Muke Yesu amukuramo abadayimoni barindwi. And then Jesus removed ibyaha bari mu gitaramo kwa Simoni. Ngo yaraje asoma Yesu. She came and kissed the feet of Jesus. Kissed the feet of Jesus. And she wiped it with his blood. And when Jesus came to her, he said, your sins are forgiven. And she worshipped God. And then she was restored. She worked for 12 months. The whole salary she bought to her. One bottle was well smelling. And when she had Jesus was there. She thought what she can do. She thought what she can do. And she brought that oil. And when she got in her, she thought if I open this, if I open few so she got close to the pillar. She broke the barrel. She poured the Jesus stood and said, I thank you that you fulfill what you what Mary has done. She is Yesu mukondo wa mafuta. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bibiliya iravuga ngo hari igihe cy'icyenda umurongo Korneliyo umusirikare w'umurongo bari mu cyumba y'ikingiranye bari Imana yihimbaza marayika w'Imana mbaraza bamuhagarara imbere baramubwira ngo Korneliyo gusenga kwawe n'amaturo yawe ngo byarazamusengera Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bakristo mwe. All Christians. Ariko Mana offering to God. Nubwo tutoririmba tutubingenge. Even if we can't sing and not be eloquent. Nubwo tutoribingenge. Although we can't be eloquent. The hypocrisy. What they put pictures of mine in the wall. ntacyo byongera tubanye neza n'amahoro turatongana ntituzotongana kandi umuntu uradutesha ntawe urabwira undi nabi ntawe ukona undi nabi n'amahoro ya Yesu tutegereze ko Yesu Christians, we're going in the heaven of God. To have Christian who still tied. Grown up men. They share everything and God is not there, they still God. They still from God. They still God. People still from God. Amen. Senge wacha umugabo ustanga cya 10. Now tell us the 10 men who been yaragiye afata amafaranga ya credit
When he took the money for the credit, agiye kuyagura inzu ayafata muri banki buy money waramubwira ngo nubwo ari credit uzoyishura and I told him if ngo tanga the Lord natanga icyacu give the tithe. ahita yakupa tanga mu icyacu So she cut the tithe. warangiza bijoro ngo hayasenga In the night when he was Imana praying, iramubwira ngo icyo wakoze God told him what you did. muzakwitura inzu isi yose uzotanga I will give you a house muzokora and ikintu abantu bazamenya ko ndi Imana yawe I will do something. wanasiriwe warangiza gura yanzu arayizamura And he bought that house and built it. ishize yaguze ibibanza bine In this last day, he yaguze bought bitatu 3 ndabizi plots. nabihagazemo I know them as 2 Kigali afite people. ibibanza bibiri Kigali has 2 plots. Kampala afite Imbarara afite urupango arapangishije n'ayandi It's a very big plot. Imana yo mu ijuru dukore The God of heaven Mungu si said, muzalimu Mungu si muzalimu He's not. Wewe si tuwaye Amen. Mungu si muzalimu He's not a niba disappointment. hari umwazi wawe If there is your enemy, niba hari umwazi wawe if you got wa mbere the ni wowe first ubwawe mwazi you wawe are yourself. niba hari abantu baza bakuroga If there's wa someone mbere teaching you, ni wowe you uzabura are the first one. Yesu aravuga Jesus said, ngo ibyica umuntu what kills a ngo person ibiza biva hanze come from outside. ibyica umuntu What kills a biba person muri we is in him. In his heart. ibyica umuntu biba muri What we kills a person is in ibyo his heart. wibwira niyo mwazi wawe What you think is icyo gituma Yeremiya yavuze That's why Jeremiah said, umuntu the heart of a person urusha ibintu byose is gushukana deceitful. umutima w'umuntu urusha ibintu byose The heart of a gushukana person is deceitful. niba hari umubandi duturanye If there is a gangster we live with, n'umutima we it's the heart of a person. niba hari ikiraro duturanye nayo The reason a gangster we live with, it's a niba hari umwanzi muturanye wa if mbere there is an enemy, n'umutima wawe it's your heart. umutima usikubwira ngo wibe imana Your ukiri heart will tell you to umutima speak to usikubwira ngo God. tega amaboko uri umunyabyaha Your heart will tell you to umutima raise up your usikubwira ngo hand. egera meza ya yesu And you will get to go to the kingdom when you are step-serious. The heart. mutima The heart. mutima The heart. sinzaniye ibicacu I don't steal now. sizocirega ngiye no gupfa And I will never repent that when I'm about to die. nkuko ntokwirega itabi I can repent tobacco and sinuka drugs. ibicacu I can't hari repent umugabo usengera iwacu This is the agira second ka ajenda hano mu kwaha because with nambaye ndetse nakiki ngo azatekereza ko ari umuntu wo guhana inite ngo akazoyibagirwa imbere y'Imana akabura aseruka umuntu azamuhereza inite agakarikira FPCM ngo agahita yandika muri when somebody sends him muri my karne guy who will aba atembereye muri karne the pastor azayigendana ngo atazobwira umugayo imbere so y'amaso that will never be a ngo atazobwira Imana ikimugayo that God will never rero twarangiza tukaririmba ngo zaja mu ijuru kubana n'abariyo and I will see my God in heaven and ese iri juru ni iry'iwanyu bazore kurongoranya n'ikongo iri juru bibiri iravuga the Bible says ngo itwarane zizagira gute zizabigishamo imbaraga haleluya wende nguvu wataguteka kwa imana itwarane zizagisha imbaraga they will take it by itwarane zizagisha imbaraga they will take violence itwarane zizagisha imbaraga they will take violence itwarane zizagisha imbaraga they will take violence itwarane zizagisha imbaraga the violence will take by itwarane force zizagisha imbaraga they will take by force ngo nanezerewe cyane ngo ndatera haleluya akica gahunda ene gutera haleluya ngo nimwe gusaga ku bitasi say I'm going to shout one hallelujah ngo reka tere haleluya imwe let me shout haleluya haleluya izo ngo nizo kubasha kwituna kuri yesu te ifoye mpa kosa haleluya haleluya izo zose zarenze imwe n'icya utazabona don't ufite imbere succeed y'amaso before God haleluya imwe n'imwe zibiri zibiri zitatu n'izitatu izirenze izo wavuze more than what you say icyaha n'ibanga akanwa k'abakristu karejejwe the karejejwe imbere mouth is y'amaso purified before God muga umupasiteri yarambwiye ngo yagiye kubwiriza ahantu so the pastor told me bashika umugore umwe aramubwira ngo reka musome and then a certain wife said I'm going to teach you niwe wari revera w'iyo paruwasi uwo mugore she was the kandi niwe wari rabbi of the amutumye church and she's the ngo ajya one muri who dushe invited me avuyemo yamaze akengera isumaha ngo yamumwere ngo reka musome he pasiteri said I want to teach you ngo aramubwira pastor ngo aka kanwa kanje he said this ngo mouth of mine karashinganye imbere y'amaso y'Imana it's ngo kameze in the eyes of nk'avoka God cyokegera like a kibigana volcano wese si cyo haleluya akanwa k'abakristu the mouth of the biravuga Bible says ngo nimukure
ngize gute ese kunarengize gute ariko umuntu kunenda gushinga zanigira urya kandi mu abagabo bagitoba baho bwana se ariko mana praise God Cornelio ngo yarambase Cornelius was praying. And when he was praying, umumarayika w'Imana muhagarara imbere then the God stood baramubwira ngo gusenga kwawe and he said, your prayer ubona amaturo yawe and your offerings, ngo byarazamutse they went before God, biratumbagira right before God, biratumbagira mountains amagare n'amafarashi and horses shaka umuriro that bigota amaturo yawe they took your ngo biyarambika imbere y'Imana isumba and byose brought them before none God. ngo Imana iravuze And God is saying, ngo tumira Petero and he said to bari Peter, kwa Simoni w'umuhazi and Peter, baza kubwira byinshi cyane and he came to say, watuma intumwa arazibwira ngo zigare zibwire Petero Petero ntabwo agisinziriye when Peter was still ngo ari mu sleeping, cyumba asinziriye and he was sleeping, nageze kuri icyo cyumba Petero yari arimo nk'uku ngeze aha gutya Petero aho yari ari gutya ngo yari arimo asinzira gatoya Peter was sleeping, ngo abona mwiyerekwa and he saw that umwenda w'umukoma hasi ngo wari wuzuye ibizira ngo aranga ngo ntabirya and he saw it all. marayika w'Imana ngo aramubwira ngo birye Petero And he said, ibyo Imana yahumanuye ntibiba God bigihumana is sanctified, ngo God is akangutse sanctified. ngo yewe gushyira rose ngo abone intumwa z'abanyamahanga And zirahageze then he saw Gentiles. biriya mu gitabo cy'imigani The Bible said, ngo amaturo y'umuntu offering the bamucira inzira bakamugeza mu bakomeye amaturo y'umuntu offering of a person. Bana yaje yo ngicogeye muri imaono Young Joe was taken. yari imaono pastor Paul yo ngico He was in niwe Ancona. pastor uyoboye itorero rinini kwisi He's the one who every Christ the biggest church in the world. yagiye mu mwuka He was in the spirit, amara amezi atatu atazavuga and he finished araruwatangira kubona without speaking. abantu baramwara ku muryango we usigara gusa umucungiye uburizi His ngo bari family mvuye was looking kwatika after him. When he yavuze ko went yarazamutse down. ngo agiye kugera mu ijuru And when he was about to enter ngo heaven, bamwambura iyi myenda yo mu isi they took him ngo off the bamwambika cross, umwenda wo mu ijuru and they gave him ngo the baramubwira ngo cross. nibwo uzagera imbere y'amaso They y'Imana said that's when you will enter the ngo heaven. yabonye ibintu byinshi cyane He saw a lot of ariko things. arababwira kimwe ngo cyatangaje But one thing that ngo touched baramubwira him ngo mu buzima bwawe in your life, ngo umaze gukora ibintu bibiri byatangaje Imana you've done two things that touch ngo wakoze ibintu bibiri byatangaje Two Imana things that touches arababwira heart. kimwe yakoze First one, ngo baramubwira ngo mu minsi yo kubaho kwawe in your entire ngo life, wigeze kugenda mu mbeho yo mu bazungu yive you went in winter, usanga umuntu wakayuye wakomanganya neza somebody was gucika freezing, ngo wambura ikoti rishushe wari you ufite took your jacket, urayimuhereza gave it to him, usigarana imbeho and you were iwe ngo asigara ashushe but he was icyo kintu cold. cyatangaje Imana That touched the heart. icyo kintu mu bintu bibiri umaze gukora In the two things, ngo muri ibyo byose in all of that, tweze sicyubahiro wanasifiwe icyo kintu ngo cyatangaje Imana that touched the heart of God. cyo ngo cyatangaje Imana That touched the heart icyo of kintu God. cyatangaje Imana That touched the heart of God. bavane Praise. niki cyageze ku Mana What reached in the eyes of God? nihe mirimo What works? tuzirangwa imbere Who y'Imana will push before God? wanasifiwe Amen. Hallelujah. Mana ngo yabiraze mu God told Abraham, ngo natanga Isaka give away Isaac. aremera And he accepted. yagiye urugendo rw'Isaka He went for 3 days journey. yavuye iwabo Was kicked down from ataha mu nzira and then ngo ataha mu God nzira in another way. ataha mu And nzira in another way. ya kwa mlima wa Moria Ibrahimu alitembea na maumivu Here, alitembea he walked. Ibrahimu alitembea na maumivu ndani ya roho kwa makafara alimchukua mtoto wake Took his son akiwa na kisu with a knife bila kondoo without a sheep. akimtoa Isaka kwa imani And he wanted to ariko Mana yanje wandu mambo sana ariko Mana yanje mugamwe yaravuze umunsi wo gutanga icyacu ngo ni umunsi baza bazingura n'umudamu ngo n'abana ndawo usigara n'uwo ngo bakaza kare bakicara imbere bagafata envelope ngo bambaye amahuzu bazinguye bahekeje ngo bagahaguruka bakavuga ngo twaje kugutura They w'amana said, God, we came to walk umunsi wo with gutanga you. icyacu The day ngo of n'umunsi God. w'umugore baza baza kare bakaberwa bagasaba ngo bagiye gukora ikintu yaremewe Because he's going to do ngo something n'icyaza yumva gitangaje mu buzima bwe that he will never Praise forget. the Lord. Amen.
Pamulima Moria Ibrahim alitembea na maumivu ndani yao. Alitembea na maumivu ndani yao. Walked with pain in his heart. Esko uti. Ntabwo ari mwebwe narindi hano. Narengiye nko mu kibira. Wezi Imana yacu cyane. Wanasifu? Ariko Yesu yimwema we. Jesus is good. Kwizera ntabwo ari kw'abanyamurenge. Believing is not of my initiateur wo kwizera. The initiator of projet yo kwizera. Project of believing. Ni ya Ibrahimu. Ni projet ya Ibrahimu yasumeta Imana irayemera. Iremera muzoza ni finance. And God said I'm going to Byavutse muri Ibrahimu. Ibyavutse mu birabura. Ni ibya Ibrahimu. Byatumye Imana imuzamura. Nicyo gituma bapfuye atazabasanga bapfa. Wese mu gituba cya shefu ni Ibrahimu. Iki cyamugize shefu kutima ni yitanga amapariseri. Ibrahimu yakoze ngo yumve Imana ihoraho ngo yagira iminsi 3 urugendo rw'iminsi 3 rwagiye Yona amara iminsi 3 mu nda y'urufi himbaza Imana urugendo rw'iminsi 3 Yesu umwana w'Imana yavuye ikuzimu arisomo rwari urugendo ruvuga ngo ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Ubuzima tugiramo muri isi bugizwe n'amapaji 3. Harimo amapaji 3. Ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Amen. Yesu alijaribiwa akateswa akashinda. Yesu alijaribiwa akateswa akashinda. Niki Yesu yakoze? Niki Yesu yakoze akashinda. Niki Yesu yakoze? Niki Yesu yakoze? Ngo yinjiye ahera ahera. Watwaye ihene. Atwaye intama. Ngo kuko abandi batanzi babigendaga. Ngo yagiye. Yinjanye. Ngo yinjira mu ihema ry'abambwe n'abantu. Ngo yinjira mu ihema. But he entered the tabernacle, which is more holy before God. He didn't enter there because of the blood of God. He entered there himself. And he was crucified. And after he got our redemption, and he entered before God. The Bible says, barayitwikaga bakazana umuyonga bagashyira mu cyo bita ngo ni imbirika ya shaba bagashyiramo n'amazi bagafata byavuye yanka ngo bagacuguta ngo bakamijira kubahumana abarwaye ibirembe bagakira impumyi n'inyosho bagakira aravuga ngo niba ifu ryikayiriza ngo ryarakijije abarwayi mukaswe amaraso y'umwana we kaswa amaraso damu ya Yesu we weze si cyubahiro ingubyi ndetse n'abapfakazi dushimayo maraso dushimayo maraso ya Yesu
Abraham walked for 3 days. atahanzira Got in the journey basiga abagaragu ngo yikoreza Isaka ikibatini and he gave yari afite inkota ityari ya he mugiyo was having a knife. ngo ajyana Isaka ageze ku musozi wa Moriya When he got to the mountain of ngo Moriah, ahambira umwana amaboko n'amaguru tightened Isaac ngo arambika ku and he put him on the altar. arangije ngo kuriko And then he took the soul. Imana yari yararahije Abisirayeli God already told him. inkota ntikavire mu rwubati urusa ntikavire mu rwubati wisubireyo itamenya amaraso Imana yanyu I am your God. Imana ngo ibiri icyo yokora God, therefore, ngo ireme intambuko something. He created Imana ireme intambuko ngarabwirwa ngo Ibrahimu we Abraham. ngo usimucije mwana we Don't slaughter your son. yawukanyuma Ibrahimu we And turn me behind. ukabona imfizi y'intama And turn his son the left. ngo yari ihoto y'amahembe we Was having bones. Bwana asifiwe muzi igitangaza cyabaye You know the miracle happened. Imana ngo ibwira Ibrahimu God told Abraham, ngo najua wanipenda Ibrahimu I know that you love me, Abraham. ese wamana Oh God, navuye muri Uriya bakarudayi utaranemera I left Ur. igihe cyose nabanye nawe tuwari You utaranumva didn't recognize me yet. iminsi n'amazezerera mu giputa The days I've been going around. zara yambiriye aho You have utaranumva not let me there. Imana iramubwira I told him, ngo voilà maintenant now je Abraham, t'accepte mon I enfant accept you, my son. weze icyubahiro Ibrahimu we Abraham, niho nkikumva Ibrahimu I now feel you. kumva igihe tuzokorera Imana izatwumva When we will serve God, igihe tuzokorera Imana izatwumva you will feel us. Imana izatwemera You will accept. Bibiliya iravuga Yesu aganira I will speak. aravuga ngo umuntu nankunda And he said, if a person bakankorera and serves me, batazongera gute love me. Bwana sifiwe icyubahiro Yesu ahereza abagaragu be Let glory ntabwo God. ari iki cyo ku mateleviziyo Not the one ntabwo ari iki cyo kwigira abagange the one to make bafite agaciro no mu nzozi n'ikuzimu kwa Satani no mu isanzure no mu karere barimo n'imbere y'abadayimoni baza bagenda batwika baza bagenda batwika bakora data azobahesha icyubahiro God will give kubera ko bakorera Imana them and glory. kubera ko bakorera Imana Because they serve you. kubera ko bakorera Imana Because they serve you. bakorera Imana ubw'abakristo bazinjira shimukiza naje nifuza kuzajayo dufatanye kumuhimbaza walimutumikia Mungu kwa moyo wa upendo bakoreraga Imana n'umutima umwe They serve God with one. bakorera Imana yabo we They serve their God. weze si icyubahiro torero rya Yesu we torero rya Yesu we Church of waliohudumu kwa pendo They will serve in love. waliohudumu kwa pendo They will serve in love. waliohudumu kwa pendo They will serve in love. wanasema bivuga The Bible says, muri ziriya twari zo kwizera bane bo muri bo icyabagize ibirangirire what made them weak? icyabagize abasitare What made igihe them cyabo no muri iki gihe nikiza There's time and ni amaturo bahaye Imana it was the only bibiri iravuga ngo kwizera The Bible says ngo niko kwatumye Abeli that made up. wa Imana ituro Bwana Israheli we kwizera niko kwatumye Abeli hariho umurwa ya Abeli mwari mwasoma amasengesho yagiyemo hari rwanda yateze hari igitego cy'abayumbe Abeli yagezemo Abeli ngo yahaye Imana Abel gave God the Abeli ngo offering. yahaye Imana Abel gave God the offering. twebwe yacu tuzatugira igiseke hano cy'ituro Back home we had ntacyo dufite the basket for twebwe them. iyo umuntu anezerewe azatanga ituro When a person is filled, you give offering. atanga ituro ryo kugira Imana You want to give the offering to God.
umuco iwacu iyo umuntu anezerewe no muri iwacu iseke gihurana n'umuntu w'ikaraturo niko kuzamura ukuboko twebwe tuzi ngo nanezerewe Imana umuntu agatanga ituro. That's when we know that I'm happy for God and I give the offering. Amen. Kwizera Faith. ngo niko kwatumye Abel. That made Abel. Ngo ahimanike. To give God the offering. Kwizera. Faith. Kwa Abel. Of Abel. Kwagaragajwe n'ituro. Toro y'Imana. It was manifested. Kwizera. Faith. Biravuga ngo kwizera niko kwatumye Maraya uworaho. The Bible said faith. Yakiriye abatasi. Arisopa. Baratumba. Wanasifu. Amen. Maraya umunyamahanga. A prostitute of Gentiles. Niki cyamugize kirangirire. What made high? N'amaturo yatanze Maraya Rahabu. But high. She gave the offering. Mwaje kuandika amasekuruza ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Baravuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Umwana wa Ibrahimu. Umwana wa Dawidi. Na Ibrahimu. Na Rahabu. Maraya we. Bwana sifiwe. Uziko yatanze ituro akababya Yesu umwana w'Imana. We gave the offering and gave back to Jesus. Uziko yatanze ituro akababya Yesu umwana w'Imana. Gave the offering and gave back to Jesus. Gave the offering. Naho twebwe ngo niyo yafose ngo reka mvubaze gutarukira hano ko murataruka. Well, how can you jump? Bwana sifiwe. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Ngo niko kwatumye Maraya. That was Rahabu. Bwana sifiwe. Biblia inavuga ngo icyatumye bakera ngo bakivugwa nuko bagafite kwizera kandi kwizera kwabo baherekezwa n'ubukorwa. Imana rero abwiye Mose babisirayeli baze bazana ituro ariyo ntama ngo bayibambe imbere y'ihema ry'ibonaniro ngo bayimanike ku giti ngo amaraso yayo bayatonyanga ngo azoza guma batakira imbere y'Imana ngo azoza guma batakira imbere y'Imana. Kuri ituro riza risigara risenga twaryamye. Ituro riza risigara ritaka twasinziriye. Twaye tugona. Twaye tugona. Ituro riza risigara rivuga. Amen. 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 Certain God bamutabuye amafaranga y'ubukwe gave him money for the wedding. yose uko yakabaye. All the contribution. Uwatabuye idolari rimwe, One who gave uwatabuye igihumbi, one who gave 1,000, arakarikira yose and he ngo yarahiriye Imana ko ataziba. Afata amafaranga yose y'ubukwe uko took yakabaye all the money in his n'ayasangamo and even n'ayiwe n'ayo bamutabuye yose his own and the money contributed, and he gave God the tithe. Mana ngo iramubwira God told him, muzakuzamura biwanyu bazomenya ko I will ari lift you and your people bazamenya know ko that you Imana serve yawe. me. They will not Nzakuzamura know. bazokwifuza. I will lift you until they are amazed. Nzokuzamura wa mugaragu wanje. I will lift you. Nzokuzamura mwana wawe. I will lift you myself. Bwana sifa. Amen. Toro w'Imana. Toro w'Imana. Church of God. Abantu barangoye isumu. People will. Abantu birongera ibibanezesha. Nukuri nibuza w'Imana. If you still Uzokena nunatunga. Umunsi uzopfa nta kintu cyawe kizosigara. Haba nizizoshira abana bawe ntacyo bazogabana. If you steal from God, you Bibiri iravuga ngo ndi Imana y'ibambe n'imbabazi. Muzani umuntu kugira neza. Kamwitura ivyo yakoze. Mukageza ku bana abuzukuru n'ubuvivi. Mugakokira imyaka igihumbi. Kicitura umuntu icyo yakoze. still rewarding a person what they did. Ndi Imana ikiraba. I am the righteous God. Mugaburira abana amafaranga yo kwiba. Mwarangiza ngo bazuzura umwuka wera. You feed the kids the money of stealing, and you think they will be filled with Amafaranga yo kwiba. the money of stealing, Mugatanga karibu. and then you give, Mukagira ngo murarya inyama. and you think you're eating meat. Naho ko murarya isu. You eat praise, Nabwo kukabasaba mu maso. Isu ikabasaba mu maso. and the person will enter Abana your prayer, bakabahinduka abandi bakira. and children will Bagakunda amafilime become muri Nigeria. Abana bagakunda baro. they love, Abana batakisagatuza. they do whatever they Abana say. bakabahinduka abasitari. Children
musubiza muze muheza. Give it to the kids. The Bible said faith. That was Moses created Passover. Moses brought the lamb before 1 year. And he gave it to God. And I made a pillar to release Israel. Let's pray. The Bible says, don't hide your treasure here on earth, where the rust and the moth can get. A certain man who died without and then they get. And he was here on earth. Are you not? The family will akavuga ngo tanzinga akagira ihene ndatekereza ko abandi koko ntayeragira yari yaravuze ngo ntamana afite ubutumwa and he said I don't live with something here. Yesu yafuye nagiye kukiriyo saba abana be ngo nibambabarire bamwe byibura ishati imwe muzo yasize zanambara ndebe kwimana yo kwina mu muntu ndebe kwimana yo saga yagazabaza umuhungu wiwe wese aya mafaranga uzuhembwa ntiyo bari mwanya kwiba ukazumpa ku ifaranga ukangaburira umutsima harimo amafaranga yo kwiba. Can you probably begin to gusiza nemera neza and the son will say no. Wewe nizo metaje akabaza ngo ese abandi ko bazi ko twatujana when he sees bazi ko dusigaje kigufi tukaje bazi ko kiza dutegereje ni umwami w'isi yose agutegereje Bwana sema kutwagenda umwami dutegereje the king in heaven will never be ngo tuzi gusomesha bizobwirwa amakuru ibinyegere n'ibyo bizobimenya umuswa n'ibyo bizabimenya ariko mu ijuru we tuzagira n'ibitambara twahaye abakenya tuzagira n'amaturo twahaye Imana kwa machozi watavuna kwa furaha tubereke imigezi y'inegemu ababibabarira bazasarura they will reap in who sow in tears. Mirimo yawe ni ihindurira amaso y'Imana. What are your works before God? Mirimo yawe. What are your works before God? What are your works before God? Tumarambye. Some person told me. Ukarikire nk'ama telefone maze kugira sanga rezi 10. And I made the number. I telefone Samsung. Ndairengeza niyo ya mbere yari ihenze nari ngusa. Nishira mu giseke ndavuga Imana mbabare nararenganije amatelefone. Maze kurenza telefone 10. Umugore yari gucumbira imitsima 9 uw'icumi repa y'icumi akamayirengeza n'imboga zayo n'umwita byose bishushe akabirengeza akabijana kwa pastor ngo ingenzi 9 nize urw'icumi ngo n'urw'Imana isima. Bategereje ko Yesu azaza kwimiko. Bategereje ko Mukiza azaza kwimiko. Bategereje ko Yesu azaza. Bategereje ko Yesu azaza. Bwana Yesu yuko juu. Wamungoja rudi. Wamungoja rudi. Bwana Yesu yuko juu. Wamungoja rudi. Sote nyumbani. Bwana Yesu yuko juu. Wamungoja rudi. Neno witakuwa Yesu kwa sasa.
mbega witaguye Yesu ijambo ry'Imana ni ndorerwa imbere ijambo ry'Imana ni ikiro imbere y'umutima wawe ijambo ry'Imana ni ikiro rireba umutima wawe reba umutima wawe ikiro kiri imbere yawe Yesu aravuga ngo ntimurebe mwishuka imbere yawe ijambo twende sote nyumba ya Baba twende sote nyumba ya Baba tunangojewa tunangojewa huko nyumbani mwa Baba tunangojewa huko waiting. Amen. niba nicyo umwuka muhabirije muvuga imbere y'amaso y'Imana vasi dusenge that you accept before God. Stand up. What is the Spirit telling you? vasi dusenge Stand up and we pray. Uhoraho mwami wacu Yesu Kristo. Mana yacu iyo tuje ni muganga bw'ijuru iyo tugomba kuinvestisa ni muganga aho tugomba mwami data muganga ubutumwa bwacu mwami Yesu Kristo mwana w'Imana shima Yesu shima data himbazwa kubw'ijambo ryawe ry'ukuri himbazwa kubw'ijambo rihembura imitima yacu mwami data turi mu bihe zo guhembuka two turasaba guhembura imitima yacu guhembura ubugingo bwacu mwami data nyiribihe utubabarire kudatura kutaguturira amaturo kutaguturira tugiye bugufi Imana ijambo ryawe riradutsinze ijambo ryawe mwami data Yesu Kristo ni bwiza data dusabye imbabazi sabiye itorero rya Kristo imbabazi sabiye mwami data abagabo n'abagore abakobwa n'abahungu mwami data ngo twebwe twese data nyiribihe tukubwire imbabazi tukuboneho imbabazi utubwirire imbabazi ubabarire mwami data babarire Yesu Kristo duheshe gukorera Imana duheshe kugukorera mwami data duhe kukwiyanga basuke duheze kukwiyanga basuke mwana w'Imana isumba zose ino nta buturo dufite ubuturo bwacu ni mu bwami bwo mu ijuru rikumana data mwami Yesu nyiribihe arirekira ijambo ry'Imana ryinjiye mu mitima y'abumva bose baraha mwami data icyapa no muri aba bose ntiyabure n'umwe mwami data wabashe kumva no kumvira ntiyabone kurimbuka muri bo ntiyabone kutazagerayo ntiyabone kutazabonera ikibanza ntiyabone kutazaherekezwa n'imirimo ntiyaboneka mwami data nyiribihe wirarira data itarimo wewe Israeli satana yabwira imitima yayibonere kuri mibiri data nyiribihe dusobanukirwe tugukorana urukundo babikorana urukundo rwo gukunda Imana ndasabira abayose Imana imitima yo gukunda Imana imitima inyuzwe na Kristo kwizera kwabo kugira imirimo kwizera bizera Imana kugaragazwa n'imirimo gukunda Imana bakunda Imana kugaragazwa n'amaturo kugaragazwa n'imirimo mwami data tuzabe mu gituza cya Aburahamu mwami Yesu nyiribe gasogokuruza wo kwizera waranzwe mwami data n'imirimo kubwo kwizera Imana Yesu kubwo kwizera Imana data asante Yesu Kristo uduha ijambo ryiza ry'ubugingo mu mitima yacu abo bose bayakire baryakire mwami data kitunga bugingo mwami data ritunga ubugingo bwabo maze duhore mu rusengero duhore muri Kristo Yesu nawe muri twebwe tubashe kugushima iteka urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo twizeye amen.